play pibaro syakatuk Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sini kilong. Katway ngut letere ki Samla West khasinews syakol kata. Narang nuot ban mare san pau kilometer ong imei kumoy walang ibah nyopun rius yang karta. Pepang biang por kinong elam kaseng UDP. But shitrhem ka convocation Sacred Heart Boys School put mauri maulai. Badmintangin pashki Khubor bakam benya. Hadin bigila pendap ikajing pule na Donbosco Technical School pendeng lawar Nongstein ka Barbecue Nation Kolkata kala terwakam khatwengut ki khna hinyawngut ki shinrang bat sawngut ki kenthei ki bala pendap ikajing pule halor ka subject street food vendor stand alone. Kinong penyat kinong hikai bat ki para Samla pule kila kit bok kit riang ye kini ki khatwengut ha ka jing empathmai jengki ha ka jing lang bekerpang ka balalong ha ka arpunyo terik JYLLIEW ha ka ni ka school ha ka juk ka por lasdang ye ka housekeeping training ha donbosco tek nongstein balawan ban play de ka kong memorial kongkai SDO balai don lang o principal reverend padar John Kharshanti brother Quirinus Warkalo kong R ding do bat kinong hikai kini ka school lasdang ye ki program da ka jing pediang burom ye ki riu khmat bala khot ngobha bala keren pediang ngobha da principal bala batai lingkot ye ki program jing hikai bat jing pule ha ka ni ka school la kerkhu kerdo bala kit bok ki Samla pule bakin minot top khnang bakin yok het ye ki so bathiang ha ka jing em jongki Hakarta ka banyo pun rius nem baro kibriu kilano kan men bat pelut kapor bat kiksiu kitun Henry nakabenta imiit kumoy walang hakarta ka banyo pun rius nem idang penkre banlit mare sa Australia how naiwing arhajar arpusaw hakalumpong mare thong Pan Pacific Master Games arhajar arpusaw kabanlong ha Gold Coast Australia ini meiit idon kabor palat yo keirang ila shimenta ha ki mare thong ha ki Jylla bat kinong ba bapaw nam kari India dangshen ilawan pai na Hyderabad de na Hyderabad bila shajit kum imei bakinsai banlet ya aireng ha ka lumpung ka doba Gold Coast Australia ha ka arpunyo trip JYLLIEW ba shakler wajri menteri kam sports ka Jylla ulalet pin inan ya imei kmon walang hakmat jong menteri rangpa ukonrat ke sangma hasketriat baun kerkhu kerdo bat ket bok ket riang ya kani garat ba marathon ba paunam bakan wanra ya kanam keburam ya ke yingasem ya ke district bat ya Meghalaya ya barok kawai ka sarkar Meghalaya kalarai ban bay barok ki jing sep jong ini mei hakalumpong marathon Gold Coast Australia ai nuksaru nagamtani ki hebariet ba niki kun Samla ladangi alam nangi kilong kemi teli go wadia I kenuksa ke jonga ba kim kuasyu ban le iki kam auria jong nek perthei rekin light nagi iki jing bam basning jing di basniu te dagi jing alam neti jonga ki kur Samlaro ai ba ki nang ki usya prang batin long kita ki klur jong gari barok be jing det marathon ke jonga tengah pen kra pha man lagasni namal ba dagi jing klem le pen kra ela dete man lagas step ngahab le ban practice namal ba nang bangan yo ban kam khlain ke met te da klem le ban practice te ban le cha ban merai ka chpoglo mata rongamla ban merai ka arpoglo mata rongamla le dagi jing le practice ke jonga dagi jing tre sitong ke jonga wati ka 20 kilometer rong lala ban ikun bati ka 30 kilometer rong lala ban ikun bat ki khna te mutat ngai khuble na ka batai jongki baro iwi ba ka jing le marathon ka jonga to nang JYLLIEW man la ka si da ka jing JYLLIEW ka jongki ai ba ngam don ka na ka jing wit jing wa ha ka len ti sin kin khna bangala ban poi se ka thong job ba na sala ban wan pai da ka jing so bring kimen ngai khuble ri ni saro ba ilaban
ai kun kene kalat na kamatay junga katno nga daw ko jing sing kumen ka bakraw namar de me I bala yara pinga na kabanta ipan clear plinti na ka sarkar bangan wa banyo banlay sa po Australia te katno nga daw ko jing kumen namar ba ila ai te kanu stay ngai te tin ba ai musim nga ba ngan lay sa po Australia te ngadon ka jing berkat namar ba ngamasyo ban yo bandit namar ba ngalong ni betul ndre apa mentak por ule o ai kalau senti nga bang ngewan bani kendo bani minister te katno ngasu men namar ba ule ole lameti na betai junga bat I ba minwa ba bani kendo I ba I ma I la kular ba insala ban ai jike jingerap na betai junga mangan le jing cetai si Australia na ka sarkar kimsen ma keranga ai te jing kerpat ke jonga ndre maki kila pediang ya ke jing kerpat ke pon ke jonga ndre uble usna kerku godo na benta ke jong I bat un sanang ai susu I ke mer ke bakoj bakia bat ikene ka sporu kan sanang yo ke mer ke bakoj bakia bat sanang la unang la bat penplirat printi susu ke jing lej marathon ke jong ngaman la ke por kenang bang dag jing yara blem ke jong ki ngan sala ban lej ban lung ki we ki bari ru tang mata po Australia dengan sala susu kam sa jingai nama dag jing ai musim ke jong pi ba ke jing yarap na ke sarkar ngan sala ban yo ban poi se ke thong jing jong Hadin ke jingrem bamla mudur jong kertong UDP HSPDP ba Robert Jun Kharjarin ha ke election MP Lok Sabha badang shidapshen. Kinoyalam jong geseng UDP kila pei pangwar ke jing mut ke jing perkat bakam long ke badai bat babha ban kle jaktung ha ke senchar khadar bat kiwei pat kiseng. Uba Jemino Mautho o General Secretary uloong ha kini ki kendiat sngi balala kila dap syong perkat ban wat daw budget kerdong ya ka daw ba ka bala penhiari ya ka jingkershan jeng ki pai ba ya ka seng UDP uloong kinong yalam ka UDP na ki district kilawan ra e ki daw ba ka bala yalam sya ka jingsha rem ha kini ki election MP bala da uloong bun ki daw ki bala pelong yo kertong MP jeng ka UDP ban sya rem Henry ula kedaw da ka baong ki pai ba ki lebitar sia ya ka sarkar Jylla kani ke jing bitar kala syat phalang sya ke UDP. Ula penyeng nia da ke boong ke election MP ke pair na ke election MLA ni MDC. Ke kam bakong san menta ke long ban penklan ye ke seng ha kinong kendong ke badon ha ke district kani ke Jylla. Ke UDP kanum kenran din ha ke kam syakri pai ba jangka lingba ke san hima sima. Halor ke jinglat ke syuki MLA na Gambegri constituency na ke jing job MP usaling sangma. Ba Jemino Mautho ulong baka UDP kanang tua jingtip na kinongyalam kaseng kiban ni kilum garo. Ha ke election MLA balala ke UDP kayo jingkershan umduna ya ka lailak kinong tepvote Henry ha ke election MP bedang shidapshen kipai pa nong kershan kilahir jeram ram ram sya ka saw pusaw hajar tam. Ke UDP kadang perkat sanibha la kan dang kershan ya ka sarkar MDA ne kan weng no eladi kapor kan sabatay. Wilayah Shillong Meghalaya ya kan ka postmortem agak beda begini di election. Di election datang ya kerana agak beda election is election mo. Apa people ya election hari India berawai hiru. Impoi perkan ke result kan kan tu berkom. Ke parti ke bahaya do kalau kabilan tim menyo won ma isin akan election ke balik no. Jendrengi pada kidon ki jingkelah ki baharukom ki stage ki paper mo agapi di begini ki MP election hari India he berawai
di kumjuru akan ikan Jylla ke jong iru bat khamtam ha bai de bat ka Shillong parliamentary seat ma wat station wat bai de ba tura parliamentary seat ro ni iba ka dan ke kala ti ke ek beton ha ke jembut ke jemput khat jong pat ba da se ngim la ban so tho namar ba hakin iki kendiat snem kibla leno kendiat ngai ro leno la don si bon ki jingja akan ni sikit ke jong mo bon ba ki jingja ti let's say kila mendai hak bai di bet kini ki jingja ki bapiar mo akan ni sikit ke jong ni kepenong yu pat ba makin long persyai ke sorkan makin long anti government ti let's say ke ni nak tahu ba nak jinglong anti government tu pat ba ni bagi pat ba ki pet yang alternative but kami ganti ke pemerintah pada kipai no show ini. Tenre kemo pemerintah pat ke MP election ke pair nak ke MLA election ke pair nak ke MDC election. Te ke ban saja nang ni syakmat pada habis ke MDC ke MLA election tu nimpat laman matai ban oken. Nomor ke politik si kalau ke dynamic process but mentah kalau dah kembali lah syai kalau dah kembali lah si kalau dah kembali the politics kalau ni kembali Ke Sacred Heart Boys High Secondary School Put Mauri Maulai kalau pelong ye ke convocation pen Khuborjylla ye ke Samla puli class 10 but ke jing khuble khatdu ye ke Samla puli class 12 kibala pendep ye ke jing puli how news snap Hakini ke convocation uba Ivan Milingdo MCS Block Development Officer maupat ukena school berim ke Sacred Heart ulalong ukongsan but Reverend Padar Michael Makri Director ke Donbosco Youth Center ulalong usembut kongsan ha ke jingkren ke mukongsan uba Ivan Milingdo ula kentui ke Samla puli bikin long ki bajai-jai ha ke perkhat ke perdan bat kimdei ban kirke ne ban bam jaklut ban jet ne ban pendap ikijing puli jongki Reverend Padar Michael Makri ha ka jingkren ula kentui ki Samla puli ban nemting ne randin ha bagi kendo ikijing ne ha ka jing syarep penban ban penlong ikini kijing bagi jing rem kum ki mau jam ban trishitam arsha ban poi syakliar kilum jong ka jing job pat kana Hakini kesngi lepen Khuborjylla yau Samla Fedi Lingkhoi ubelarung ha ka thop bakhandai ha ka class 12 but ikibala yo highest mark ha ki subject prepare ki bakenthop yau Shai Kupar Thernyang te borling do but yau Stevenson L Nonglat baru ki Samla ki pass class 10 but class 12 kila yo ra iki memento sa akan mau hakini kesngi convocation hakini kesngi ki sur bakmen bat bajam kila pendap ya tem wa kra but ya shnong put mauri barok away de kijing wai ba kijing risa judi kena school the Sacred Heart Boys go. When I say stop, it doesn't mean you stop. It means to slow down. You know, when we are young, we are full of energy. We have no patience. We tend to jump. We tend to take decisions, and sometimes, we realize we had made the wrong decision after many years, and So in order to avoid that, it is very important to slow down, stop, and look. Look what step I'm going to take. If I take this step, where will it lead me? If I take this step, where will I be? Let's say in 5 years, let's say in 10 years. Okay, so it's very important. And look means to analyze, see the situation, see the possibility, to look not only outside, not only at others, not only at situations, but also look at yourself. What are my strengths? What are my, capacities? Where is my talent? Most of the times I know, especially as friends, we tend to choose a subject, for example, for our graduation, for our degree course, just because my friend is going to that line. My friend is going, so I'm also going to that line. Totally prospecting, like, okay, if I go this line, is it meant for me or not? So it's very, very important. It's very important to look and analyze before you make a decision. And next is go. Once you decide in the
Father Michael Markley to kindly hand over the contribution in cash to our achiever. Kiseng bahalang nekilum garu kibagentup ya kaaham ADE, AYWO, FKJGP, GSU, NGO, Kinokma, bagi paitba kila yat paitba bat pertashla gaswa para South Garo Hills, persya sorkar bat kila dawa ban maramot kloilan ye kisurok hagani ke district, kamtam ye kisurok ba National Highway 21, Dura Shabak Mara, kabelajat rathai Shwabanwan Kaliur ba. Kini kesurok ba kalong kumuthit senam ban penyeso ke South Garo Hills bat ke Jylla berok Kuwait. Kinongelam jong kini kiseng kila kenok da kaboong. Kisorokar kila wan kila let. Kila kular ban penhe bat ban penbha. Henry kawai hadin kawai kesorkar kala jar ngai kat bah kini kesurok kala nang jot rathai. Kila ongru namar kejing jot rathai kini kesurok ba ki hati ki yai sahu sadhai. Bat kisensyar sengi bat mit na kejing duna ki kali ki behir bakiu na kini kesurok. Kipai ba kila hak ban net ban wan na kesurok kaput dan ni ke border road ha ke baki hati ki kenrei bat ki bo ye kejing embryo ha kejing ma ke bubo. Kila ot chikinong mikmat pai ba ki bagentup yu MLA MDC na gaswa para ukartush marang MLA na bak marah baterai lang kti bat kejat rengkat bu menteri rang ba ukonrat ki sangma bat sya useng chim sangma MLA MDC na chokpot bagin pai ki kmat kini kejing don kam bakir ki pai ba. Ya, main gitu ya, akan ngecem. Aron angin bimang ko panggeja tholpo. So para aham ini vice president wa, angin bimang ko kimadona si ismara ko. Acha main ni kemen release khacem. Dal sini release kha muksonde sini South Garo Hills ni Rama Sorokrang obostan dongja, yarang ko niat ke baba dongja, yarang ko sandi ke baba dongja. Singa sini NGO rang ni kita sandinga ne mga singa bam chakja. Pasako bade sagaba dengga barang ko singa bak maraw na rana nga warang oba rama namja garirang ina banja ramarang ni namja ni kemen singa dal reli ko kha. Nimna nasong ni ramara namja batrangi hamas khana batti. Sekarang bati ba namja batrang jok. Daudi obostan dongsang jok. Ini gisipo dao singchem MLA bong inga biar supportnya MLA ong ni be MDC de gaswa para constituency kaka ni ba orang ko biar ni yarang kuni giman nirokan irang bujing ma. Nirokja biar cingni MDC omong ba cingko cingni gaswa para kode niat apa dongja cingni South Garo Hills kode. Maina biar ruling udungnya cem dao de. Donga cem donga de ni ba biar niat jauh de cingba mai ko taken. Bersih kogrik pungana samir sangma hongaha. Uni gisipo ya rama jalang ni bidingo changsama biar state government baksa golponi dongani samsema dongjani na songka. Angni sansiani kita de biar state government baksa golfon irang dongja kon andekin mamung namda pani ba dongja. Golforang dongang ode haida mengses de namda pani dongna ba dongasem. Andi de maina bersih kogrik pungana na song samir sangma ko siokska. Sini siapa ni maksudnya ni deh biar cina develop korak mana badunga, aro rama jalan nak ko biar thangba nekat thangba inga, rak bagian develop kagen ni cina kadunga bina, sungthang nuktang ni orang ni kemen cina biko kadung priti mengna, cina biko daan MLA ko ngataya, ni ba cini kadunga ni ko biar tak jauh deh cina ba mai ko takin. Ini kisah tahu kalsus sangma ko siuka biara yarang ni kalsus marak ko siuka ni yarang ni bidungo niat yarang ni ko takken ni sensiama. Angni sensiani dede badia ba arongga saka takbarang ko biya tahu debet ninga. Iko ba nga nigen ni biko nga kadunga aro kadungan baksa niat sina anjing ni ramarang blongin namja molengya singcem sangma aro dao siting MLA ketal ko ba nga molmulat nga. Anjing ni South Garo Hills rama ko ni chung mochina ni nga molenga aro nga kadunga bian yatkin yan. Na songara nikan sumoyora hospital inara dalu ko jakalama bakmara ko jakala. Singade ramarang dakpli namjani man dalu kon jakala ya maina no ba ontiti de dalu na de nam khala jokona bakmara aro sipario na de singa nam srangja mai deki sagabarang ko again blong batsrangen ni singade phangnan dalu ko jakala ya. Pulit Anti-Infiltration Directorate ringkat Labor Inspector haka arpu prata regu JYLLIEW kilahir shikithan soara banjurip ikdukan
ki restaurant, ki homestay, ki hotel, ki guest house, ki jaka pule ya ka jingdon jeng ki nong bala bat ki nong tray na Khuborjylla, ki bambiang ki kot kisla, kum ka labor license bat ki registration na ka sarkar Meghalaya. Ha ka juk Khubor ban jirip group la kita ki nong tray bat nong bala, ki day shisha ni em ki nong shong shnong jong kari India. Uba Medon Samlem Dekar, Labor Inspector, ulay thu shikinong thok Khubor, ya gajing tmu jong kani gajing her jirip, kalong man pet binya ya ki kot kisla jong kinong tre, bat nong bela ki bawan na ki way pat ki Jylla ban tre ha kani gajaka. Bekiday bandon ka labor license bat registration, bat ki pentamay ni em haba ki lakot Khubor. Ulay thuru baka department kabu kakuna lani ka fine na kabenta kinong aikam lada siyem bambiang ka registration san hajar tingka bat ikinong bela ki bambiang ki kot kisla si hajar tingka. Hakini ka jing jurip la siyem babaro ki kot kisla jeng kinong aikam bat nong bela ki biang lot ulaong. Ulaong ru baka ni ka jing jurip ka khanglat iya ka jing rung light lan kinong bela ne ki way ki Jylla siya Meghalaya. Kita approve kita Indian citizen maganda. Nagalang labor kita ikut ka labor. Ini matasi kadang kenika inspection kebangi ya kandak jadi juga di department dekat berkeniki police officers but personal jangka directory of infiltration. Jadi kenika inspection ketika bangi sile man benai. Bangi sile man benai ketika department of infiltration. Ya kini ni ban inspect ban check ikut kisah yang kini nunggu ke bawah nak kita adalah apa kita state ini. Kini ketika registration kemudian po ketika Meghalaya identification registration of for safety and security of migrant workers act 2020. Po jangan ni act kadang kam bayi kinu tray bela di bawah nak Jylla ke bawah sebar ke Meghalaya mungkin hak man register po ni act. Ketika responsibility itu unu try traktor try dukan try di hotel di restoran unu ki bawan ban yalam kini ki tray bagi establishment ki jongki bagi dan kamba kin haban register ki ba Jylla ki buat question ni apo jokan ni ka act te lada kadang kenu collapse ki tray ni ki try ni contractor kadang ka benati jokan ni ka act ba kadang pun naik isang hajar ni kai ki contractor try but siaja ni ki tray Terima kasih saya. ini lawan apo kanika NIT kata sora kita snaik ketika NIT ketika construction bahen ha bat lawan ke Jiwa resort kadang construction angin di tray bagi penhe ke resort bat minsa leju apo ka restaurant kedung ki tang ki tray ki tu ki gun di batla dengan apa itu tetek dan squid. Dakathong ban pinjanai bat penbahasa shu ikjing shakri na kabenta ki Peit ba kokong amprin lingdo menteri katrat kakot kakya kalalumi ki officer na kabenta ban butin chibun ki kam ban pinjanai bat penbha hagijing penteri kam ikila sumar sukheri ki bapang bishtom ha ka Jylla kalay thu akila pathai Khubor ha ka jinglet jurip jongka kaling ka Jylla kalay I shibun ki jingduna ha ki jaka ai jing sumar ki badon kam ban penbet bat penbhano mardok review meeting but ki long trekam jong ka health department ki of ki MOs ki directors jong ki tenat oper jong ka health department marang UI ba ha ka jinglet jonga ya ki katu kat ni teli kita ki jaka ai sumar jong ka sarkar ha ki jaka nong kendong ngasem ba ki don katuk ni ki issues ki bangi ha paniap kmi no kam kloy man pet ba kini ki jaka ai sumar ki long ki jaka ai sumar ki bapit ki babiak ti ka baning kong ngilaya khana
halor ke jing bam don ya ki sanction post ngala ong ya ki officers na ke department bakin wat jing tip beran ban pet kinu kita jaka sumar ki bampat don ki sanction post ki boper amala da pim don ya ki post kam mento yangi ban play si play ya ki jaka sumar rengim la mat pan ya ke jing sumar ke bebit ke bebiak kapaar kalong ba ngidon kam ban pet ba ki doktor lada ki don hakanu ke appointment lani ka posting ke jongki nginum penbun kam than ye ki doktor ban pet ye ki kam administration kam penyat ye ki niki institutions ki doktor ki di ban aipor kam bon ya ka sumar ya ki pet ba ban adang ong ye ki officers bang ngidon kam menta ban pet pan hang nong gila ban penklan bat penlat luat ru ha kaju kapori ki doktor namar balada u doktor u hak bun kam ban penyat ya ki programs boper kam tam ha kajing petha jong ke sarkar kami kim don por show ban pet ya ki nongpang bat kani kalong kajing du nong ke bakrau na kam tagi nongpang ngila ong ya ki dok ya ki officers ngala ong ya ki officers bangi di ban pet kami baladon kam bangin request no ya ke government of Meghalaya, ke finance or ke personal department ban thungkam ye ki bipat ki judge specialist. Hakum kani ke juk ba ka puli ke puthi kala yar. Kidon kita ki office management. Badar let ki course ki kerpang. Blessing idon kam no ban pet ban kmi no ban pengkha ya kum kita ki judge kam. Hakaba kibriu ki bangi thungkam kin pet thik ya ka kam ka bala pha aki nri ki doktor bun sin ngalap segi jakar nong kondong kam tam ki bun kam no ha ka pet bat ka management jong kata ka hospital don porshu panye pet ki patients tengah sngo baka kata ba ya ka jingla jong kini ki PHCs ki CHCs bakin kmi ma ya ka kot ka khia jong upat ba ti ngia yo ru ka ngala yo ru ka lat ban penken mau ya ki officials ba habangi penni ya kanu ke caka ai sumar Bat dakini ki khubor ngilapoi shikabakot tak hadu binya syambiang kublai shibon.